If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Hadian balawai ke jingalang jang ke executive committee ke KHADC. Chief executive member ke KHADC Batitas Starwell Khan ulong ba ke executive committee kelarai ban penrong kat tu kini benta ban penklan ke rukom trekam jang ke council ha ke jing pentrekam ya ke building bylaws ban penkelai ki kat tu kini ki rules jang ke district council. Ubatitas Starwell Khan uletho ba ke executive committee ke menjor ke rules jang ke administration of land act jang ke KHADC ke beliau ke jing menjor na ulat ke jela. Uletho bagi executive committee kalau menjor ki rules ke bala penwandor bat IT dekat subcommittee hapo ke jingalam jong ba lam prang bla ubalang chairman ka council bala pediang ki jing ajing mot jong subcommittee ban penklan ya ka land department bat ban bu record ki jaka puta da ke bapedan kam degi core computer. Chief executive member ulong ru baga council kala khang teng e igi breu kam tam igi bor bagi mdai ban pediang igi breu ki bapen kala jat tang daki affidavit ndrai ke jing pen kala jat ke ban long kat kum ka an ulong baga district council kala pen mi igi jing pen mana bat lamana igi breu ki bapen kala jat klem dayat kat kum ka an jong ke district council baru ulong bagi breu kemla ban chulet pen bana ya ke jing pen kala ke jat jong ki tang dak affidavit bagi bor sarkar bagi mdai ban pediang ya ke jing pen kala jat jong ki breu Ulaong bali i hakilat patay kubor bagi mi kibreo ke bapen kala na kawai kejat sya kawai pat. Jadi berkamtam ke implementation di building bylaws berkunjung lu ya ka implementation ya ka solid waste management. De nalon ini kidan ki amendment ya ki katu gani ki rules ki ai jangka district council ke bangidan kam menapa ya amendment. Jadi kita lagi ki kam ki pengkonsan berkunjung lu ada ni kasi ila approve ya ka rules jangka administration of land at kajongka kasir atau masuk council keba nila yo aset ng gobernador bat mentara sing isokwen ba nila approve dari isi yaki rules kiba nila frame bala IT haka sok committee kapo kajing alam jang ba lampang bala ibang chairman of the council keba ila ajimut ini bat haka jo kapuaru nila pediang ru ya kicing ajimut coba di sub committee haka menu ban penklai cu ya ka department ke bangi onggalan department haka menu ban maintain ya ki land records ban digitization mo kat kum ka juk mentang da ke pendekam da ki tiar komputer coba di juk di kini kilong ki ki ba kena yang ke komiti ka ajimut ya ke ba ngi kum ka isi ni la pediang kan notification jungi kalong baik ba pimla ban sulit declare ya kacai lajong dah ka affidavit ka jimut jong tok notification kalong ba nilakang tenge ya ki breu ba kamtam ki bor ki ba dai pej ba kim dai ban entertain ya ki breu ki ba su pen kelajai tang dah ka affidavit lada ka don ka legality kata ka jing pen kala jong ki subu menta ka ki don ki breu ki ba mensua ki ajai sukpa apa ba dang rep Mari mentah ki suku bakamlong ki hap le no da ka affidavit mo ti ki hap ban yo ban cintip nang ni swa ke di nang ni ki ban ong ba ki hap le apply da ka affidavit la ni ban declare no ya la di ba ngamding tau jaj ngade ta ba ta nama sistem lawan nang ni ki don ki kriteria ki ba ki hap ban tempia kajimut jangi kalong ba phim dei ban sulit direct da ka affidavit ban ong ba mensua ga ajaj sukpa da ka jaj e mentang kuat kan ajak B no nama pakai kami cuma dari ajak B dengan sudah declare apa ka buat kubuat kamlong ai nak kalian ka kod ke badan burong kila ai be ke ruling ba unu non tribal dei ban comply ya kan ka ak ke bangi hidon ke bomut dei ban yo trading license ka kod ke kham ong hang no ba pinlap ba ka kod ke ong ya unu non tribal ba me dei ban khai ka ba memang trading license kamdan mung bata ong sya DTO ba kini ban cancel no ikiti permit di pamdan trading license maka jing ai permit yang non tribal stamp trading license kalong bi ai